Hyang Siwa mirang bawos Durga Dewi kanjekan puniki ide Hyang Siwa ide mireng baos ide Hyang Betari Durga asa puniki kabawos adetya ide Hyang Betari Durga maosang anggan ide Hyang Siwa marupa detya ida kagiatan sipi mireng baos ide Hyang Betari Durga asa puniki tan sipi kagiat ide Hyang Siwa rares maneladakang raga ide Hyang Betara Siwa raris nureksa anggane napi kesuyaktian meraga detya Hyang Siwa mareng raga wawu kuning raris ide Hyang Siwa wawu ide uning ring kawentenan anggane kadi mangkin patut yakti kadi baos ide Batari Durga sampun meseh warna anggan ide Hyang Siwa nenten kantun maperagian dewata yukti dados detya jati sane mangkin ide Hyang Betari Siwa wiakti dados detya sekala kayon ida sungsut pisan santukan wawu uning ragane masih rupa dados detya irike raris metu sungsut kayun ide Hyang Siwa raris ida maturing Hyang tunggal gelis
raris irike ide hyang siwa digelis ide matur ring ajene inggih punika ide hyang tunggal Aji Dewan Titiang inggih aji sane banget kusumayang anggan titiang napi mawenan ne sane mangkin titiang purun metaken ring aji indek mangkin kawentenan anggan titiang anggan titiang dados detyo petaken titiang ring aji mangkin napi mawenan anggan titiang sane mangkin dados detya jati yang tunggal raris wau asapunika petaken ide hyang siwa raris ide hyang tunggal gelis nyawis Uduh yang siwa cening uduh cening hyang siwa okan aji sane sanget sayangang aji ne jani rakan idewa ne jani aji nartayang unduk ragan ceningi buka jani marupa dedya ane jani ragan cening masih merupa detya sujati antu sangkang palokarma cening jani masih merupa detya sujati ento sangkaning pala karma ceningi nandur cening aneh
Apa ane tandur cening, sawireh cening ane nandur, tuah cening ane patut ngalap.